subscribe-ile safolowa ku-TikTok. Uyakwazi ukungi-inbox-a ucele inamba ka-WhatsApp ku-inbox lapha ku-TikTok, usifolowe bakithi. Hawu, awukwazi ukubuka amavidiyo ungafolowile. Usiza mina, ngisiza wena ngokukunika iy'ncazelo. Ukuphupha igolide. Igolide-ke siyazi sonke ukuthi-ke liyinto vele ethandekayo, siyayithanda, siyafisa sonke ukuba nalo igolide. So, lelo phupho lisuke libika inhlahla, okusho ukuthi kukhona okuhle okuzayo, khona iy'nhlahla ezizayo okuzomele nje uzilindele maduzane. Ngiyathemba ukuthi impendulo uyitholile, kanti nawe uma udinga ukuphendulwa usungabhala lapha ku-inbox, ngizokwenzela eyakho ividiyo lapha ku-YouTube. Uyabhala nje ku-inbox, uhambe uyo-subscribe-a ku-YouTube. Mhla sesiphosta ividiyo enempendulo yakho, izongena i-notification efonini yakho ngokushesha. Usicele nenamba lapha ku-inbox ku-TikTok .